Kaya na yung pag oras yung mana namin kakabsat kan kabida. Agala tayo tatati ko ni. Te pangrabyan tayo. Tabukol mo tata. Atin iti tabukol kakabsat kan kabida. Paki-comment man kakabsat kan kabida no agsidsida kay mo latigas toy. May saka nga tunay nga Ilocano no agsidsida katigas toy. Habang agalala nagtitab tabukol, shout out kayon kakabsat kan kabida. Shout out dagi tay silent viewers, kastama dagi tay solid viewers. Kan amin nga DJ Balasiw taaw, shout out kada kayo amin. Ingat kayo nga kang kanayon di tayan nyo. Nakaala tayo kakabsat kan kabida. Tayo di kusina. Okay ne, adatuin ne kakabsat kan kabida tayo naala tayo nga kone. Nga tabtabukol. Baguan tayo tano tikas taga may luto tayo. Fast forward tayo, tatno tikas taga hanggang matidag sa video tayo. Okay, nabaguan tayo kakabsat kan kabida, iluto tayo. Dagiti gayam kwa, hanggang makaamo iti raman iti tabtabukol. Kaslama lakal kalunay kakabsat kan kabida. Isasalad mo lang ito, ilambong tayo lang, tapos mabalinan timplahan tayo iti kwa, mabalintay kan ti bugong kan kalamansi, kasta conforme kanya ano nyo kasano ti pang timplayo, mabalin mo kamatis. Importante, kasla salad mo lang, no kasano pang pamayan nyo jay kalkalunay no han kulitis nga kung kunada. Kasi mo lang ti pag-aramidan na ito kakabsat kan kabida. Okay, saan tayo? Habang agur-uray tayo, tipan nakaluto na ajay iluluto tayo nga tabtabukol kakabsat kan kabida. Kahit kuman nga i-flex kanya ayo atin kakabsat kan kabida, malagip ko ti kinaubing ko kakabsat kan kabida, hindi tatay nakita ka ito eh. No hampay nga na loom kakabsat kan kabida, kulay green. Tapos no maluuman dahil tin dati nakita dito nga na loom na ni duwa nga piraso. Alaan tayo kakabsat kan kabida. Hindi ka muna niya tinagan na ato eh. Bagad duggo-duggong kunadan sa eh. Paki-comment nyo man kakabsat kan kabida no kung ano niya tinagan na dito nga talaga. Tapos paki-comment nyo man no nakaramang kayo tigas nga kwa. Ruot da ito eh. Nagima sa ito eh. Ramanan tayo. Dito iti orange digital talon. No naatapay green, no naluuman duyaw. Kastila ang tinagyan nata ni kakabsat kan kabida niya. Kasla duggong. Tapos kanam lang kasi dyan. Nasamit. Nasamit nga malsam basit. Di sa baling lugar. Nangag ko ato yung awagan na duggo-duggong. Tani kasla duggong mo karoon. Paki-comment yung latan kakabsat kung kabida no niya tinagan na ito nga kwa. Oo. Okay, nalutong kakabsat kang kabida. Kadawan tayo tapno tikas taga matimplahan tayo magtan. Ikarusan tayo manan itikwan ti mangga. Manggalaan kan asin. Gusto aja yan. Imasan. Ato si sidante manan, ti pangrabyan tayo. Ikarusan tayo, ti mangga, kakabsat kan kabida. Balinan, nay. Kantay ti asinnan. Ito yan tayo, pangrabyan tayo, nay. Ramanan tayo magtana. Kaya na nagmayatan. Kumabil di alusom na. Mayat, mantayon.